Incwadi yempostoli Pawula leya emabandleni aseGalathiya. KubaseGalathiya sahluko sesicala. Le ncwadi iphuma kuPawula umpostoli longathunywanga bantfu nome ngemuntu kodwa ngaJesu Kristu naNkulunkulu longuyise lowamvusa kulabafile. Iphuma kimi nakubo bonke bazalwane lenginabo. Iya emabandleni aseGalathiya. Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longuBabe nakuJesu Kristu iNkosi. Nguye lowatinikela ngenxa yetono tetfu kuze kuthi ngentsandvo yaNkulunkulu longuBabe asephule kulesikhatsi lesibi. Akube kuye ludumo kuze kube phakadze naphakadze. Amen. Ngiyamangala ukuthi senimhlubuke masinyane kangaka uNkulunkulu lowanibita ngemusa waKristu nase nijikela kulelinye nje livangeli. Empeleni akusho ukuthi likhona lelinye livangeli, kodwa nje ukuthi kukhona labanihluphako labafuna kuguculela livangeli laKristu. Kodwa-ke nakukhona umuntu nome ngabe ngithi nome ingilosi leqhamuka ezulwini lofika nalelinye livangeli lelehlukile kunaleli lesanishumayela lona, lowo akabe ngulocalekisiwe. Njengoba sasho namanje ngiyaphindza ngiyasho ngithi nakukhona lonishumayela lelinye livangeli kunalelo lenalemukela, lowo akabe ngulocalekisiwe. Kungabe kambe ngitincengela kubantfu yini nome kuNkulunkulu nome ngetama kujabulisa bantfu yini? Nangabe ngisajabulisa bantfu bengingeke ngibe sisebenti saKristu. Ngako-ke ngiyanatisa bazalwane kuthi livangeli lelishunyayelwe ngimi alisilo lebantfu, ngobe angilinikwanga ngumuntu kanti futhi angilifundziswanga ngumuntu, kodwa ngalembulelwa nguJesu Kristu. Sanivile ngempilo yami yakucala ngekwenkolo yebuJuda kutsi ngalihlupha kamatima kanjani libandla laNkulunkulu ngetama kulicetsa. Ngachubeka ngekwenkolo yebuJuda ngabendlula labanyenti lababebontsanga yethu esiveni sakithi ngishisekela kakhulu kugcina timfundziso tabokhokho. Kodwa uNkulunkulu wavele wangehlukanisela ngingakatalwa, wangibita ngemusa wakhe. Kwathi nakakhetsa kungembulela indvodzana yakhe kuthi ngiyishumayele kubetive, angibutanga muntu. Angizange ngenyukele ngisho naseJerusalema kulabo babebapostoli kucala kunami. Kodwa ngesuka ngekushesha ngaye e-Arabiya, ngase ngiyancanzeka ngiya eDamaseko. Emva kweminyaka lemithathu ngenyuka ngayawubonana naKhefase eJerusalema. Ngefike ngahlala naye emalanga la15. Kodwa angizange sengibone namunye wabapostoli ngaphandle kwaJakobe umnakabo weNkosi. Ngiyaqinisa embi kwaNkulunkulu ukuthi lokhu lenginibhalele kona akusiwo emanga. Ngase ngiya etifundzeni taseSiriya naseSilisiya. Noko ngangisengakatiwa ngemehlo emabandleni aKristu aseJudiya. Kodwa babeva ngendzaba nje ukuthi lowo lowake wasihlupha kamatima sowushumayela kona loko kukholwa lake wetama kukucetsa, bese badumisa uNkulunkulu ngami. KubaseGalathiya sahluko sesibili. Emva kweminyaka le14 ngaphindze ngenyukela eJerusalema ngihamba naBhanabasi kanye naTitusi. Ngenyukela kubo njengoba uNkulunkulu abengembulele ukuthi ngiye khona. Ngafike ngabalandzisa livangeli lengilishumayele kubetive, labo labatiwa ngekuthi babaholi ngabalandzisa emasitheleni, funa mhlawumbe kwenteke ukuthi ngigijimele lite nome ngagijimela lite. Ngisho naTitusi umGriki labe kanye nami abamcinzetelanga ukuthi asoke. Kodwa bazalwane embumbulu labalethwa ngasese
bangena ngekunyelela emkhatsini wethu, bathi inhloli tenkululeko yethu lesinayo kuKristu Jesu, khona batesenta tigcili. Noko asibanikanga ngisho nalelincane nje lithutshana lekubathobela, kuze kuthi liciniso lelivangeli libe kini njalo. Labo labadume ngekuthi baholi, kuthi babe yini akusho lutho kimi, ngobe uNkulunkulu akakhethi buso bemuntu. Ngithi labo baholi abazange bangente lutho evangelini lengilishumayelako. Kodwa esikhundleni saloko babona ukuthi ngiphathiswe livangeli kuthi ngilishumayele kubetive, njengoba naPetro aphathiswa livangeli kuthi alishumayele kumaJuda. Ngobe yena lowo lowasebenta ngaPetro kuthi abe ngumpostoli wemaJuda wasebenta nangami futhi kubetive. Bathi kube boJakobe naPetro naJohane labe batiwa ngekuthi batinsika, babone umusa lengiwuphiwe, banika thine naBhanabasi isandla sekudla sebudlelwane ukuthi siye kubetive, bona baya kumaJuda. Bathi nje kumelwe sikhumbule labamphofu, lebe kungiyonanto nami lebe ngiyikhothalele. Kodwa ngesikhathi nakufika Khefasi e-Antiyoki, ngaphikisana naye embi kwebazalwane ngenxa yesento sakhe lesibi. Ngesikhathi kungakefiki bantu labathite abedla nebetive, kodwa kwathi kube kufike emadvodza labephuma kuJakobe, wase uyatehlukisa kulabo betive, ngobe phela bekesaba lamaJuda. Nalamanye emaJuda ase angena kulobo buhatha bakhe bekutentisa, kwadzimate kwathatheka naBhanabasi ngaloko kutentisa kwabo. Kodwa ngathi kube ngibone ukuthi abasahambi khona eqinisweni lelivangeli, ngavele ngamtshela Petro embi kwabo bonke ngathi, nangabe wena longumJuda uphila njengebetive, hhayi njengemJuda, pho yini ubacindzetele betive ukuthi abaphile njengemaJuda? Thine singemaJuda ekutalwa, asisito toni tebetive. Siyati ukuthi imisebenti yemthetho layentako umuntu ingeke imente amukeleke kuNkulunkulu ukuthi ulungile. Kepha umuntu wemukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekukholwa kwakhe nguKristu Jesu. Nathi-ke sakholwa nguKristu Jesu, sentiwa semukeleka kuNkulunkulu ukuthi silungile ngaloko kukholwa kwethu nguKristu, hhayi ngekwenta loko lokufunwa ngumthetho. Empeleni kude umuntu lomukeleka kuNkulunkulu kuthi ulungile ngobe ente imisebenti yemthetho. Nangabe thine sifuna kwemukeleka kuNkulunkulu kuthi silungile ngaKristu, thine ngekwethu sibe sitholakala sitoni, ngabe kambe naKristu usikhonti sesono yini? Cha, akasiso. Nangabe ngiphinza ngivusa loko lengikubhidlitile, ngabe ngitenta sephula mthetho, ngobe mine ngekwami ngafa ngekwemthetho emthethweni kuze ngiphilele uNkulunkulu. Ngibethelwe kanye naKristu, ngako-ke mine angisaphili, kodwa nguKristu lophila kimi. Nale mpilo lengiyiphilako kulomtimba ngiyiphila ngekukholwa indvodzana yaNkulunkulu leyangitsandza yatinikela yona mathupha esikhundleni sami. Angiwenti lide umusa waNkulunkulu, ngobe nangabe kulunga kutfolakala ngekwenta lokufunwa ngumthetho, kusho ukuthi Kristu wafela lide. Kuba seGalathiya sahluko sesithathu. Hawu, maGalathiya lalibele, seniyengwe ngubani? Akusini yini lenakhonjiswa emehlweni enu ukuthi Jesu Kristu wabethelwa? Asenginitshele naku, Moya waNkulunkulu namemukela ngekwenta lokufunwa ngumthetho yini, nome namemukela ngekukholwa livangeli lenandiva nalishunyayela? Kungabe nitilima kangako yini? Nicale ngaMoya waNkulunkulu, pho niyawupheleliswa ngemandla enu yini?
Ngabe kambe letintfo letinyenti kangaka lesenitibonile tilite yini? Phela lokho kungasho ukuthi tilite. Nkulunkulu uyaninika yini moya wakhe ente imisebenti lemangalisako emkhatsini wenu ngoba nigcina umthetho, noma uninika ngobe nikholwe livangeli lenaliva nalishunyayelwa? Abrahama wakholwa nguNkulunkulu. Ngenxa yokukholwa kwakhe, uNkulunkulu wamemukela wathi ulungile. Yatini-ke kuthi ngulabakholwako labangemadvodzana a-Abrahama. Umbhalo wakubona kucala kuthi uNkulunkulu nebetive uyawubalungisisa ngekukholwa. Ngiwo lowashumayela livangeli lekucala ku-Abrahama wathi, tive tonke tiyawubusiswa ngawe. Ngako-ke labakholwako babusiswe kanye na-Abrahama lowakholwa. Bonke labethembele ekwentweni lokufunwa ngumthetho bangaphansi kwesicalekiso, ngobe kubhaliwe ukuthi bacalekisiwe bonke labangagcini konke lokubhaliwe emculwini wemthetho kuthi bakwente. Ngako-ke kuyakhanya ukuthi kude umuntu lomukeleka kuNkulunkulu kuthi ulungile ngekwenta lokufunwa ngumthetho, ngobe umbhalo uthi umuntu lowemukeleka kuNkulunkulu kuthi ulungile ngekukholwa kwakhe uyawuphila. Umthetho awukasimi ekukholweni, kodwa lowo lowentako uyawuphila ngawo. Kristu wasihlenga esicalekisweni lesasilethwe ngumthetho, ngekuthi abe sicalekiso endzaweni yethu, ngobe kubhaliwe ukuthi ucalekisiwe wonke umuntu lolenga emthini. Loko Kristu wake wenta kuze kuthi sibusiso lesethenjiswa Abrahama sifike sinikwe betive ngaJesu Kristu, nekuthi semukele ngekukholwa sipho samoya lesethenjiswa sona. Ase nginibekisele ngentfo levamile nje bazalwane. Bantfu lababili lasebente sivumelwane, kude longasephula nome engete lutho, yingci nasebavumelene. Mayelana netethembiso letanikwa Abrahama nentalo yakhe. Intalo yinye, hayi lenyenti. Akukhulunywa ngalenyenti, kodwa kushiwo yinye. Leyo-ke nguKristu. Ngisho kuthi-ke lo mthetho lowase uyefika emva kweminyaka lengema430 awusephuli lesivumelwane lesasentiwe uNkulunkulu, futhi ungeke usicithe lesethembiso. Ngobe nangabe lifa litholakala ngekwenta lokufunwa ngumthetho, alisesilo-ke lesethembiso. Kodwa uNkulunkulu walinika Abrahama ngesethembiso. Pho umthetho wawudzingeke ngani? Wengetelwa kubonakalisa ukuthi siyini sono, kudzimate kufike lowo lesasicondziswe kuye sethembiso lebesiyintalo ya-Abrahama. Umthetho walethwa dingilosi ngesandla semlamuli. Umlamuli akadzingeki ngalutho umuntu nakayedwa, vele-ke uNkulunkulu munye. Pho ngabe kusho ukuthi umthetho uphambene yini netethembiso taNkulunkulu? Cha, akunjalo. Ngobe nangabe ubekiwe umthetho longaphilisa, nakanjani kulunga bekungatholakala ngekwenta lokufunwa ngumthetho. Kodwa umbhalo uthi bonke bantu bangaphansi kwemandla esono, kuze kuthi loko lokwethenjiswa ekukholweni nguKristu Jesu kuniketwe labakholwako. Kusengakafiki kukholwa, sasigcinwe ngumthetho, sivaleleke ngephansi kwemandla awo, kwaze kwefika kukholwa lobekutawukwembulwa. Ngako-ke umthetho wasebenta njengemcondzisi wetfu wekusiyisa kuKristu, kuze sibe ngulabemukeleka kuNkulunkulu kuthi silungile ngekukholwa kwethu. Kodwa nyalo, ngobe kukholwa sekufikile, asisekho ngephansi kwemcondzisi. Ngako-ke nonke ningemadvodzana aNkulunkulu ngekukholwa nguKristu Jesu.
Nine nonke nabhajatiselwa kuKristu, ngakho-ke senembethe Kristu. Kude umJuda nemGriki, kude sigcili nalokhululekile, kude lomduna nalomsikati, nonke nimunye kuKristu Jesu. Nangabe-ke niba Kristu, niyintalelwana ya-Abrahama, nitindlalifa ngokwesethembiso. Kuba seGalatiya sahluko sesine. Ngisho ukuthi-ke ngesikhathi indlalifa iseyincane ayikehlukani nesisebenti, noma ingumnikati wako konke. Iba ngephansi kwebalinzi nebaphathi bayo kuze kufike isikhathi lesabekwa nguyise. Kunjalo-ke nakithi, ngesikhathi sisebantwana sasigcilatwe ngemimoya yemvelo. Kodwa kwathi isikhathi sesifike ngalokuphelele, uNkulunkulu wathumela indvodzana yakhe leyatalwa ngumfati, yakhula ingephansi kwemthetho, khona itebahlawulela labo labangephansi kwemthetho, kuze nathi semukeleke njengamadvodzana. Njengoba ningemadvodzana akhe nje, uNkulunkulu usithumelele moya wendvodzana yakhe etinhlitweni tetfu, lobubula athi, Babe, Babe wami. Ngakho-ke awusesiso sigcili, kodwa sewuyindvodzana. Nawuyindvodzana uyindlalifa yaNkulunkulu ngaKristu. Kodwa nisengakamati uNkulunkulu, nanigcilatwe boNkulunkulu mbumbulu. Kodwa nyalo seniyamati uNkulunkulu, ngetulu kwaloko senatiwa nguNkulunkulu. Kwentiwa yini ukuthi nifune kuncandzeka, niye kule mimoya yemvelo lebutsakatsaka nalengasiti lutho? Niyathandza yini ukuthi iphindze inigcilate? Senihlonipha emalanga, netinyanga, netikhatsi, neminyaka. Ngineluvalo ngani, shangatsi konke lokukhandleko kwami lapho kini kwabalide. Bazalwane, ngiyanincenga ukuthi nibe njengami, njengobe nami nginjengani. Kude kona lenangona ngako. Kepha niyati ukuthi kwaba kungaphili kahle kwami lokwangenta ngatfola lithuba lekushumayela livangeli kini kwekucala. Kodwa nome lobo butsakatsaka bami baba silingo lesikhulu kini, anizange ningetselele nome ningangemukeli. Esikhundleni saloko nangemukela njengesithunywa saNkulunkulu, kwabasha ngathi nimukela Kristu Jesu. Pho sekushonephi loko kujabula kwenu kwakucala? Ngobe nanyalo ngiyacinisa ngithi, kube benginemandla, ngabe nakhipha emehlo enu nawanika mina. Kungabe sengigucuke ngaba sitha senu ngekunitshela liciniso yini? Labo bantu banishisekela kakhulu, noko kungesiko ngenjongo lenhle, kepha bafuna kunivalela ngephandle kuze nishisekele bona. Kona kuhle kushisekela lokuhle njalo njalo. Hayi nangikhona emkhatsini wenu kuphela. Bantwa bami, nginemhelo ngani. Kuyawudzimate kwakheke Kristu kini. Bengifisa shangathi ngingake ngibe nani nyalo, kumbe ngingake ngikhulume ngalenye indlela, ngobe sengitsitsekile ngani. Aseningitshele, nine lenifuna kuba ngephansi kwemthetho, aniva yini ukuthi umthetho uthini? Kubhaliwe ukuthi Abrahame abe nemadvodzana lamabili, lenye kwakuye sigcilakati sakhe, lenye kuye mfati wakhe sibili. Kodwa le ndvodzana yesigcilakati yatalwa ngendlela latalwa ngayo wonke umuntu. Lena yemfati wakhe wesibili yatalwa ngekwesethembiso. Lokhu kungumfanekiso. Labafati lababili bamele tivumelwane letimbili. Lona lonebantfwana labatalelwe ebugcilini nguHagari. Leso sivumelwane siphuma entsabeni yaseSinayi. Hagari umele intsaba yaseSinayi lese-Arabiya. Ufanekisa iJerusalema yanyalo, legcilateke kanye nebantwa bayo. Kodwa lo mfati wakhe sibili ukhululekile.
umele iJerusalema yasezulwini lengumake wetfu, ngobe kubhaliwe kuthi, jabula wena mfati loyinyumba, longadalanga mntwana, jabula nome ungahelwanga, ngobe lo mfati losaliwa kati unebantfwana labanyenti kunemfati loyintsandvokati. Kodvwa nine bazalwane, njenga-Isaka, nibantfwana besethembiso saNkulunkulu. Kodvwa njengobe lona lowatala ngalokwetayelekile watingela lona labetelwe ngekwamoya, namanje kusenjalo. Kodvwa umbhalo uthini? Uthi, cosha lesicilakati kanye nendvodzana yaso, ngobe le ndvodzana yesicilakati ingeke ibe yindlalifa kanye nendvodzana yemfati sibili. Ngakho-ke bazalwane, asisibo bantfwana besicilakati, kodwa sibantfwana bemfati sibili lokhululekile. KubaseGalathiya sahluko 5. Kristu wasikhululela kuthi sihlale sikhululekile. Manini-ke nicine, ningaphinzi niboshelwe ejokeni lebucili. Asenginitshele, mine Pawula ngithi kini, nanemukela kusoka, Kristu angeke abe nelusito kini. Ngiyafakaza futhi kunobe ngubani wekusoka kuthi ubophelekile ekwenteni konke lokufunwa ngumthetho. Nine lenifuna kwemukeleka kuNkulunkulu kuthi nilungile ngekwenta lokufunwa ngumthetho, nitehlukanisile naKristu, ningephandle kwemusa waNkulunkulu. Thine-ke sinelithemba kuthi sitakwemukeleka kuNkulunkulu kuthi silungile. Loko sikulindzele ngemandla amoya longcwele losebenta ngekukholwa. Ngobe kuKristu Jesu kusoka nekungasoki akunamsebenti, kodvwa kuphela kukholwa lokusebenta ngelutsandvo. Benigijima kahle, pho ngubani lona losanivimbele kuthobela liciniso? Lokukhohliseka akuveli kuye lowanibita. Khumbulani naku, sibiliso lesincane nje lesibilisa yonke inhlama. Ngisenelithemba ngani eNkosini kuthi ningeke niwuthathe lomunye umcondvo, kodvwa lowo lonihluphako uyakwethwala sijeziso sakhe, nome ngangubani. Kodvwa bazalwane, nangabe mine ngisashumayela kusoka, pho ngisahlushelwani? Kube bekunjalo ngabe sesisusiwe lesikhubekiso lisisiphambano. Ngifisa shangathi labo labaniphatamisako bangatiphakula bona. Ngobe bazalwane, nabitelwa enkhululekweni, kuphela nje ningayisebentisi inkhululeko yenu kunika emathuba ekwenta sono, kodvwa khontanani ngelutsandvo lomunye kulomunye. Ngobe wonke umthetho uphelelisiwe evini linye lelithi, ubothandza makhelwane wakho njengobe utithandza wena. Kodvwa nanilumana nidlana nodwa, nibocaphela kuthi ningacedzani. Kodvwa ngithi, hambani ngamoya, khona ningetiwufeza tinkhanuko tenyama. Ngobe inyama ikhanuka lokuphambene namoya, namoya uphambene nenyama, ngobe kokubili kuyaphikisana, kuze ningetikwenta lenikutsandzako. Kodvwa naniholwa ngumoya, anikho ngaphansi kwemtsetfo. Phela imisebenti yenyama isebaleni, ngulena: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nemanyala, nekukhonta tithico, nekutsakatsa, nebutha, nenkani, nemona, nelulaka, nekubanga, nekwehlukana, nekuhlubuka, nekuhawukela, nekudzakwa, nebudli, naletinye tintfo letifanana naleti lenganitshela ngato kucala, kutsi labo labenta letintfo bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. Kodvwa titselo tamoya nguleti: lutsandvo, nekujabula, nekuthula, nekubeketela, nebubele, nekulunga, nekwetsembeka, nekuthobeka, nekutibamba. Kude umtsetfo lophambene naletintfo. BaKristu Jesu bayibetsele esiphambanweni inyama
nekushangashanga kwayo kanye netinkanuko tayo. Njengoba siphila kumoya, ngako asihambe ngamoya. Asingafuni ludumo lolulide, singacansulani futhi singabi nemona lomunye kulomunye. KubaseGalathiya sahluko 6. Bazalwane, nangabe lomunye wenu asawele esonweni, nine bakamoya lowo mephuleni, loko nikwende ngemoya wokuthobeka, kodwa nawe uticaphele ngobe ungahle ulingeke. Thwalisanani imithwalo yenu kuze nigcwalise umthetho waKristu. Nangabe umuntu aticabanga ukuthi ulutho kanti akasilo lutho, uyadiyenga, kodwa akube ngilowo atihlolele wakhe umsebenzi. Khona uyawuba nekutibonga ngekwakhe yedwana, hhayi ngekwalomunye umuntu. Ngobe ngulowo nalowo uyawutethwalela umthwalo wakhe. Akuthi lowo lofundziswako ngelivi laNkulunkulu ahlephunelane etintfweni tonke letinhle nalowo lamfundzisako. Ningayengwa, Nkulunkulu akaphukutwa, ngobe umuntu uyawuvuna loko lakuhlanyelako. Ngobe lowo lohlanyela enyameni yakhe uyawuvuna kubola kuyo, kodwa lohlanyela kumoya waNkulunkulu uyawuvuna kuphila lokuphakadze kulowo moya. Asingadzinwa kwenta lokuhle, ngobe nasingadzinwa siyawuvuna ngesikhatsi lesifanele. Ngako-ke, njengobe sinemathuba nje, asente lokuhle kubo bonke bantfu, ikakhulu kubendlu yethu yakethu, ikakhulu kubendlu yakethu yekukholwa. Niyabona-ke nani, nati tinhlavu letinkulu lesengitibhala ngesandla sami kule ncwadzi. Ngulabo labafisa kubukeka emtimbeni wabo labaniphocelela kutsi nisoke, khona phela bangetewuhlushwa ngenxa yesiphambano saKristu Jesu. Ngobe nemaJuda akakwenti lokufunwa ngumtsetfo, kodwa bafisa kutsi nine nisoke, kuze phela batetigabatisa ngani kuloko. Kodwa akube khashane nami kutigabatisa ngaphandle kwesiphambano seNkosi yethu Jesu Kristu. Ngesiphambano sakhe, live lifile kimi, nami ngifile kulo. Ngobe kusoka nekungasoki akusilutho, kodwa kuphela kudalwa kabusha. Kuthula nemusa akube kubo bonke labahamba ngalomyalo, ema-Israyeli aNkulunkulu. Sale kubate lo nihluphako, ngobe emtimbeni wami nginetimphawu taJesu. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu awube nemoya wenu bazalwane. Amen.